دم باش تماشاوانین خوبونه برنامه داویا خوبونه ام چه دکن و پیشتر در باسی آزادی ولات ببین جنوشون دمی به آزادی ولات وشنا خود بردام بکن مجال کوم میوانه که ام دومینن به جارجین سر مثلا روجلات و ایرانی می باقلن روجلات کردستانی و ایران دمک درجه چلاکی و خود پیشاندان بردام بکن تایبتی جبر قیران آبوری و پرستیکن آبوری چالاکیین کو لتارانی دست بکرین لگلک باجارین ایرانی و روجرات کردستان بلا بون اللي هم بری وان چالاکیان جی مداخلین حش کنن لگوری راپوران و لگوری دانیان زیاده تری شست کسان هاتنه بچاکن و بدهان کس جی عالی لشکرین ایرانی رو هاتنه کشتن سر به مسئله امی بحبار کوی روزنامه‌گر اکرام بالکانی رو باخن درس اکرام دنباش دما خوش پس لوری ساعت خوش. يعني جناز به هونجی گشتن روجلات کلسان شوپینن مخصوص هنه که اموان بویر و گشتن بار بنرخین تایبتی روجلات کلسان ایرانی چید به اویازده دوازده روزن چراکی و خود پیشاندان هن بری آویج 2 سال بری ساجن جان آزادی سرالدان جان آزادی دست پیکرمون تباهی ایرانی بلا بون سری ده امهنه کی وینه کلوی در پیش که وینه کی چاوایه او صدما خود چاپانی خوش کودی گره وینه کارم به تماشا و هنری مرپار بکن بله ساعت خوش سپاس جارو کردن سلاوریست و شانا از جوانات کی سخیره و پیروز به از جوانات جا کی تایبت هده و شنگریا کردی ده و کی دبستان کیه جارو کردن پیروز دکن سخیره به زور سپاس ولی ایرانی و روجلات کردستان چه دقیقه نه تشتکی نیه بگمان او بلکه انجام سیاست تا چلو چند ساله یا وی رژیمیه آزادی دخواسته ناستمه خود خواهد دخواسته گل جدا نلی انجام وی تگو چاوکایا خواهش کد گره جه پولیتیکا این وی رژیم دیگره نه جاره یکی مکو گل راد به جه سال 1979 پشت خمینی هاتیه کجرا دیوژن شورش اسلامی یا ایرانی بله حساب نبودکن حتی نه گل جاره چالاکی چی بونه و هر تم جی رژیمش خواسته به گرتن کشتن اشکنجه گل بترسینه لی حتی نهاش گل ناسکنه خویاد که کج مرنش کشتنش گرتن ناترسا اشکنجه بله ناترسا نها بلیرن سال 2025 رجا هری بلند یا اعدام ها بوجه 1500 زیادتر کس اعدام کرنه لی گل نهاد سال کلانه او چی نشاد دکو گل جه مرنش کشتنش اشکنجه ناترسا و تشتی نها هی بگومان سهل دانه بله یعنی ها آگاهی اگر ببینیم آگاهی داوی بلکه تماشانی و مراق بکن ابو 11 روش کو سرندان هيا پایتخت ایران تهران دست بکره بو بلکه دست بک بازاری تهران به صدم آبوری دمونه دست بکرن لی دما هم دینا خود نه کردستان هریمندن رنگی چالکی جدا رنگی سلوگان جدا نه تری مثلا آبوریه مثلا داخواز گل جدانه داخواز گل گوهرتنا رژیمیه داخواز گل ناسنامه جبر که مثلا آبوری به برچیبون به گل کرد چلو چند ساله به وی رژیمی حتی برچی کردن بله حتی دخوازم به برچیبونی تربیه بکن لو رژی گل نه مثلا آبوریه مثلا ناسنامه و آزادیه به وی آقای داخواز خواه تینا زمان ببورن نظام دنگی من چه بو؟ بله باشه دنگته نه yani em dibinin ku yazar rojin و جهانی زمان چالاکی کلتر ایرانی دست بکرد خود پیشاندان و چالاکی کل ایرانی دست بکرد باجار کردستان جی تباهی جی بلا بون اج خوی کو نه مثلا باجار کی و نه باجار بله مثلا تنی گلی کرد بلوچی و فارسان مثلا همو گلن ایرانی دیجین دورده نه بله وی از ببوده من دوام دکی دنگی بخیرم بو من نکات بیشم و ابو 11 روز دنیا 11 روز تا 1000 کسی زیاده هات نبن چاو کنات نگرتن گله کس شهیدن 20 زیاده جوان 20 شهید از زیاده نیوی زیاده جی کردستانی نه پرانی جی ایالت ایلام کانتون آنجی ایالت هری پچوک روجلات کردستانیه لی برخوادانه که مزن نشان داده حتی کنترل دو باجار دیویژن باجار ملکشاه و آبدانان یک کو گریدایی که ایلام نه دبه که کتبونه دست گل نه نظام راشداوی چیه دو بله کتبونه دست گل رئیس رژیم ایجاد و داخستن به اوای رنگی وی جدایه نه مثلا عبوریت نجبو کردن و هشت شن هاتبونه گرتن کو چهار جوان کرد بون یه سنه و کماشاری بون و بگشتی هشته زیادتر جی
کرماشان و ایلام هاتبونا گرتن کو کرد بون رنگ برسوا رژیم جیل کردستان و تهران جدایه ل تهران بلکه مداخله که وسطونه ل کردستان چکام بکارتینن شدت بکارتینن او جی هلوستا رژیم نشان دلی خویا کو به چالاکی دوام بکش به کو بانگا پارتین کردی هبو جبو گرا گشتی بلکه نو برنامه دم بحث بکن تا پرسنت که من پرساته بری ببوره بله نها مگوت يعني چالاکی بردوام بکن و همو گل بشتاری بان چالاکی اندبن اوش خواه کنه مثلا تنه یا گل کرد یا تنه فارس و بلوچیان یا همو گل بهدوره زانم کو سپرو جوان bir yekti peşkeve diverde helvesta partiyen Kurdan doji daxwene ke bu heft partiyen Kurdan bevre daxwene da bun ew helvesta wan berteke wan lehberî vê keçiye û sekmek çawan nişandin بله دوام رو کورونا دلره گل لکورانا راست اشکنجه تی کشتنه تی گرتن لی کسی نپرسد تکشان ایدئولوژی تکشان ایدئولوژی پاریزی تکشان پارتی دستک دکی کسی نپرسد گل به هوره لکورانا اگر شدت به اگر گرتن به اگر کشتن به گل به هوره کس فکر کسی نپرسد تنه داغاز آزادی دکن اوجی نشان دک و گل پیشا تفگرین سیاسیه جبروی یکی اوهنه کی خواسته گل داخواست گل هلوستا گل بکو مجبور که جرا کردن پارتیان روجرات بینه بو هم لخوا گرن او پیشکتنک باش بوج بو روجرات کردستانی و بو کردستان گشتی جی هفت پارتیان روجرات دمه که بینابر چالک هفته پیک دانی و جاری ده آستا جورین در ریابرین پارتیان برپرسن پارتیان بشتر بونه و دیالوگی اکتیف کرنه بریادانه که به هوره تو بگرن و دو جی بانگی که هاوبش کرده بون که روژا پیشمیه هشت چله لسرانسر کردستان ایرانی گروا گشتی به تایبەتیش بۆ پشتگیریya ئیلام و کرماشانê Partiya Jiyana Azad Kurdistan pejek dibêje Kurdistan bê Kirmaşan bê îlam nabe ji ber ku heta niha tevgerên ku heyî bêyî pejekê tevgerên dinyê Kurdistanî ji sine derbas nebibûn ji Urmiye heta sine bû belkî Kirmaşan, îlam, Loristan, Hemedan Xuzistan ew herêm belkî Kurdistanê an nedidîtin an nedikarin li wê derê ew bikin ترى هناك هرمي السني جبركو أو هرمي المجوتي هناك كردي قلقاني هنا كردي آل حق هنا كردي شيعة هنا قالك بوارية جدا هنا لكردستاني بيو أوي أو بارتي ده نجيش بنوي داري بشتي تفجر أزياء كردستاني بشتي تفجر باكور وبشتي بجاكي أو هرم هنا نزي تفجر كردستاني بون جرلا باشتر بون شهيدي وان هنا بيو كيجي بجاكي قلتكو کردستان به کرماشان و ایران نابه و نهاجیش بو پشکریاوی و پیشمی چراکی گشتی بیک بین بله yani karın bejin van zekt u zodari ser gelan ser aboriye ser nasname ser çande ser zaman edi yekitiya gelan abakiri o edi ve yani zaman gel nasname hevduna perse tane yekitiya ki hebe tamamen böyle verildi hem beri hemu persekan yekitiya ki evji yekitiya gelan abatke baş elbasta devletin hem beri van çalak yani ve got هنجان مداخلين حشك كل هنجان چکان مداخلت که شما اف جداهی هیه یعنی برسیوک چواد و چهار سریک چواد بنا ویکی پیدا که به چند آلمان جوانو دکاره ببیجه دولت انجی رژیم ایرانی دما لکردستان شدت بکارتینه ترور بکارتینه به آوایی دخوازه رنگ کیده بده وان چالاکیان که کردی برسو بدن آنچکی بکاربینه تشتک چی به که بکه هنجت ببیجه لیبری رک مگوته بو کرد جدا خوازن و کرد ایران پارچه دکن او لیستیکن درونه کرد خازم مرات ما پارچه بکن به وی هنجته فارسا نظام آذریا کنسندنی نزی رژیمه جوی سرهندانه دور بخواد خوازه سرهندانه پارچه بکه به وی آوایی خوازه نشان بده و هن کسی کو دمجا جوا کیده ام به وی آوایی جی به وان گوتنا کو کرد جدا خوازن کرد ایران پارچه دکنجی دیسا چاکانی خواهج رژیم دیگرن هر چند خواه که مخالفت نشان بدن آنچه خواه آلگرین در دورن دن نشان بدن چاکانی های رژیم بخواه او گوتش به گوتن خدمت رژیم دیکن صدمه کردن داخوانین ترامپ و ین اسرائیلی نه کو دست رژیم خورد تکن تنه داخوانی بزواین ترامپ ایران ناگوهره و به اوای سورتر دبه هارتر دبه حتی سروکی زاگونا بنگهین یا ایرانی یا دادگاه با که اشکره گفت مادم امریکا و اسرائیل پشتی کنه ام تر رحمه بگل ناکن و به اوای فرمانه کم که جیان داد
او جی نشان ده کو داخویانین زوا داخویانین مساوی رنگی خدمت را کن اگر راست بیجن اگر سمیمینه اگر ترامپ داخویانی خود سمیمیه اجبر کو دو جرا گف خال گو اگر ایران چراکرا بکشه هم مداخله بکن بله باشه مگود 1025 1500 کسی زیادتر هاتن اعدام کردن او نکشتن گلو او چلو چند سال دکجه هر سالی 1000 کسی 2000 کسی اعدام دکه بيو اوي ام بيجن اوانو چهار روزه 20 کسی زیادتی کشته 1000 کسی زیادتی گرفته قد نبه ما امریکا اسرائیل نکارن اینترنت مجانی بد نگل اجبا کو ایران اینترنت وکی گف وکیل تجی گل بکارتنه اینترنت ساده دبره تکیه دبره بله دارستاندن آوان نامینه لی برای سیلکا دکارن اینترنت که به شifre بدنا گل کو هر کسی دستی وانده تلفن که به بکاره و اینترنت بکار بینه وی چاقی و هم دنگ چالاگر را در که هم تکیلیوان خورتر بن هم جی و زیادتر بکار بن زوره بدنا رژیمی لو راز بیجم داخلانی ترامپ وان نه صمیمینه و دست رژیم خورد کن دبست صدم کو رژیم هفتر به آوایی ایرش بکرد باشه ev çalakiyen gel yani çok az bıraksın ecber ku 3 sal beriji dema ku bi slogan ango duruşmaya jinjiyan azadi çalaki peşketin seraseri rojlat belabun wandalo kasar cihan jikirin le pişti demek ki bedavi bun farqa wan çalakiyen wan çalakiyen bu çi بێگومان بەلگە هین کات تصادفکردن ئەو چارەکی ئەم بێژن ئەن ئەوجی بەرقەدان ئەفسەرهەلدان تجاری بداوی نبیه یعنی نفت سیایه جبر چه جبر کو به هزاران کسی که در انجام وی شورش جنجیان آزادی لحات نگرتن لزیندان آنه هر روز دنگوان در دکوه هر روز برخواد دن تکمنه گروا چالاکیان پیکتینن و دیسا به آوایی در و لگرک جین جدا ارگانیزاسیون جدا بناو جنجیان آزادی تینه لدار خستن yani مورد کار بشه که نسکینه حتی پژک وکی دوام جنجیان آزادی بناو دکه bele وی سرهلدانی و به وی آوایی لی دواره رخصتنی ده راسته که ماسی هنج برکو ارگانیزاسیونک آنجی کوردیناسیونک کو پیشنگی سرالدان بکه همه هنگ بکه تونه همو جوخا بر رادبه به طایبتی جی ام ببینید در دور دنیا کردستان بلکی پارتی کردستانی هنکی دیسا پیشنگی دکن آنجی ری نشان دادن حول دادن ری دانه بر لی هرمندن جدا جدا نج بر وی یکی جی دمات دبینی رنگ سلوگان جدایه مثلا بیج سلوگان تهرانی تشتک دنه لباکوری ایرانی تشتک دنه لکردستان تشتک دنه به اوای اولچی نشاد دکو سرهلدان بیسترینه یعنی جهو قطن bele راستا بلکه گشتیه گل باجارت بیکتین لی نه ارگانیزه کرینه نه رخصتن کرینه او جی دبا صدام قلسبونا و یکی فرق اوی و جاری چیه جه یندن ماتور اوی کردستانی نشان دا جنجان آزادی نشان دا که اگر کرد بخوازن چه دکانن پیشنگیا شورش کی بکن چه دکانن باندوری لحره بندن بکن جنجان آزادی و که اونزان حتی قصر و سپی بحثاتا کرن نتوی bele یکوی بحث کرد حتی جهانی دنگ بدا اوجی پیشنگیا گلی کرد بو لیوی جاری و که تهران دست بکره بو بشت نهرمی کردستان همون نها نرابیه روجرات کردستانی تنی چهار بارم 5 ایالت رابونه ایلام، کرماشان، همدان، لرستان و به آوایی لیه سنر رانا بیه اولمیه رانا بیه چاولریه کو روژا پنجشنبه جبه کو بانگا هفت پارتی کردستانی هبو و bele دکان خواه بگیرن و کس نشه سرکار نشه دبستانا و تشتی بالکیش رژیم تترسک و خواندکار پیشنگی یکی بکن لو رجی زاننگه به اینجا تا کو انرژی تصرف تکن به اینجا تا کو هوا ساره داخستنا تعدیل کردنه و اوجی دخوازه اوای پیشیا بشتریا خواندکاران بگیره Başım. Ev çalakiyen ku iro ev cazar roj peş ketinin. Ve bandorek çava ser siberoja gelan bikin ve çava bandorek ser hükümeti anji rejima ilan etmek. بگوان تو تشویق بری نابه یعنی هر جاری که رابیه نکو هم ببیشن مثلا خویا دیگه وقتی تو تش بدست نخست یعنی نوصایه هم گل ترسا خودش کنه هم گل که ماسی خود بینه چالا کیاده هم رخصتنین هی پیشنگین کو نرا گل داد خواستن پیشنگی بکن که ماسی خود بینن لگوری بیت هم دیگرن نه هم بنه ریم جای دست کم که جاری چیه جارا دما جنجان آزاد ده پارتی کرد نکاری ببینه با هم Beli. که ماسی خودیتن و جاری
د دست پێکێ ده لە هەف جویان و بریاردن و بە هەورە تەو بگەرن ئەو دەستکەفتێکە مەسناش بۆ Yani وێ bugün یەکی ku bangên yekîtiyên partiyên Kurdan êdî nêzî hebin. Hemû ji bona yekîtiya gelan bang dikin. Ji bona jiyanek demokratîk û ewle ango bi edalet bang dikin. بەێ ناتە بۆیە چە باندۆرێ بکە ئەو گرێدایی وێ پشکریا دەربەژی هەیە دەربای وێ چ قاس پشکیە بکە وێ چ قات پێشەنگی بکەن ئەم ببێژن ئاژی کەسێک و بەڕاستی دخوازن مثلا ئەم بژن ئەمریکا ئیسرائیل چ قات دینەدەوە گوهرتنا ڕێژیمێدا ئەو جی وێ باندۆرێ بکە بێگومان ji ber ku ئەمریکا و ئیسرائیل ne ticarî naxwazin îran têkere ji ber ku îran tekana welatê şîeye bi hêza şîeyan dixwazin hêza Sunniya bitirsînin. Eger hêza şîeya nebe wê çawa bikarin çekê xwe bifirôşine Sunniya. Ji ber wê yekê jî Îran ji wan re lazim e lê Îranek çawa. Ne ku Îraneke bihêz be ku bikaribe projeyê Amerîkayê asteng bike yê İsraîlê asteng bike. Na dixwazin Îranek hebe ku di xizmeta wan de be kengê bixwazin li dijî Sunniya ji bikar bînin û bi wî awayî xwe re bidine lîstandin. Lewre jî heta niha alternatîvek jî nedîtine ji bo Xameneyî nikarin. Yani hin kes niha dibêjin Serokkomarê nû yê Îranê an reformxwaz belkî bibine alternatîv ew xwe nerm dikin, daxuyaniyê ku didin piştgiriya çalakiyan dikin. Lewre jî dibe ku eger guhertina rejimê eger tiştekî hêviyê wan yê guhertinê hebin eger bibînin ku pizîşkiyan an ji ekîba wî an ji reformxwaz vê daxwazê wan pêk bînin vê teslîmê wan bibin dibe ku bi awayekî Xameneyî bêbandor bikin û teslîmê wan bikin lê heta niha rengê wê ne diyar ew ê çi be mumkin e ku serhildan mezin bin ji kontrola wan jî derkeve ji kontrolê Îranê jî derkeve ve ku me dît ku li Îlamê dibêjin du bajar ketibine kontrola gel ev nîşan de ku mumkin e biteqe jî û ji kontrola wan jî derkeve em ê bibînin ka çi dibe lê çi dibe çi bibe nebe wê ti tiştekî berê nebe. Belê. Pirzamê dawî destên welatên derve di nava van çalakiyan de çi ye? An jî çi qasî piştgirî din van çalakiyan an jî dixwazin bandorek yani dixwazin çawa müdaxaleyê van çalakiyan bikin. Herêm çi qas alûz be çi qas tevî heve hebe li gorî wan hêzên desthilatdar hêzên mezin baş e ji ber ku tevîheviyê Sûdê digirin. Mesela niha daxuyaniyên ku dibêjin Trump dibêje ez ê bisa bikim ez ê mudaxile bikim em amade ne em ê eskerê me di nav de ne ew kesê ku pêşengiyê dikin girêdayî me ne ew çi nîşan dew dixwaze ku rejim sor bibe rejim êriş bike di nava gel de jî gel bersiv bide çekdarî dest pê bike alozî tevîhevî çêbe çi qas Îraneke niha tevîhev hebe ew qas herîm tevîhev dibe çi qas herîm tevîhev be li gorî berjevancî xwe dikarin hespê xwe bibezînin şîlû bikin û bi wî awayî dixwazin ku tevîheviyek çêbe ew tiştê ku niha çê dibe di êrişa şerê 12 rojiya İsraîlê ku ser Îranê de jî tiştî wisa hêvî dikirin ku İsraîl lêxe hêvî dikirin gel wê rabe heta rabûn li girtîgeha evînê dan ku belkî malbatê girtiya rabin ew tiş pêk nehat niha vê carê gel rabûye ew ji dixwazin bê yekê Sûdê bigirin hinekê din alûz bikin tevîhev bikin lê ya rastî piştgiriya derve tune ye eger hebiya bi awayî nedibû min got mînaka herî berbiçav ku em bibînin rastî piştgiriyê dikin gere înternetê bidine gel Belê. û ew jî imkaneke bi caran berpirsê wan satelaytan daxuyanî dan gotin em dikarin em amade ne hemû tiş amade em dikarin vekin û Îran dikare bikar bîne eger bixwazin tenê dugmeyeke vê vekin wê bêjin bila kod jî nexwaze şîfre jî nexwaze Belê. kî telefonek hebe Bir hêsanî. veke dikare bike înternetê ew eger pêk bê em ê bizanin wê çaqê rastî derve piştgiriyê dike. Yani o dönem dikarin bêjin ne Amerika ne İsrail ya ne İngiltere ya ji welatên Ewropayê ne serkeftina gelan dixwazin ne serkeftina dewleta Îranê dixwazin. Dixwazin her tim Bêguman derdê wan ew ne aşiqê çavê kesî ne derdê wan ne genê Îranî û demokrasiya derdê wan berjevancî xwe ne ew sistemê ku heta niha li ser piyagirtina eynî sistemin sistemê ku dixwazin ji îro pê ve heta 100 sala dibixwin dîsa eynî sistemin sistemê ku em bêjin sayekî spîkot bi wî awayî pêk anîn û herîm perçe perçe kirin bi dehan devletên biçûk biçûk û şêx û mîr û filan û yên ereb kirine devlet eynî sistemin niha careke din dixwazin dîzayn bikin 100 salê dibe ew re bixwin. Barkim gel jî êdî ferqa vê yekê de. Gel ferqî de ji lê mixabin çiqas ferqa gel hebe jî bandorê nakej be ku heta tifaqa gel tune be heta hev negirin heta wê rastiyê vegiştî qebûl nekin heta bendê bin kesek bê min xilas bike lê Belê. mixabin ev kêmasî hebe kengê gel bixwe bar bû wekî roj awan binêrin wekî rêya sêyem ku gel tevgera azadî dije rêya sêyem
کنگ کردان آنجی گلین دنجی وکی کردان ریاسی هم هلبجاتن و چاقیه بگجنه آزادی کرد کارن ببینن نمونه و پیشنگش بو گلین دنجی بله ایدی اف تجربه و اف زانی جی هی بول. اری بگو من مینا که هری بر بچه آدم آده بشین شر گلی شورشگری گل کس بکی فهم نکن دم آده بشین کرم که روزها بنیره فهم تکن بله برای که برای وکی سلوگان بو نه مینا که پراتیکه ایدی گوتنه کسی که دپاری زنجی راحته چی ببه دبجا کال کوی دیگه کرم که روزها بنیره بله ایدی بگو شکل. اوای سلمان دیگه اوجی دستکفتی که مازنش بو کرده جبور روزرات چی نه هم ببیشن که ماسی باشور دیتن بله به اتفاقی چقاس که ماسینا نبونا یکتیا هری چقاس که ماسینا دیتن و اتفاق روجواج دیتن که ماسیان روجوا کو چبون د پراتیک در دست بکنی چبون نهاج بو روجرات پراتیک نو و دست کم که مثلا یک امکان بشندن با کور آج باشور خاطو چون حتی رج بو بله روجرات دوباره پاراستری در روجوا استعدادی به شانسه جبه کو زنجیره چیای زاگروس چیای هر مزنی کردستانی نه جه بداری دست بکه حتی با کل دست بکه حتی چه ایرامی همون رجلات کردستان در باز بنام چیا امکان این رجلات جو پاراستر زیده نه و در فت چیزی ده ترن از بارم دورا رجلات آزادی نزکه بله ام گلکس پاس کن نوالی ایکان. از فاسیات کم جاره کرده و شنا از جوالات پیروز دکه مجبور کو زور اجی کت سپاس. کار که از جوالاتم دل مج پیره ساعت و خوش زور سپاس سپاس لولید ماریا با. درسته بله تماشاوان برنامه میجارب میوانه که امگشتن داویا برنامه خواه حوالی ما روزنامه‌گر اکرام بالکانی سر گشتن روزرات آگاهی گریگ و گرام ها دارن ام زور سپاس کن امگشتن داویا برنامه خواه ببینین نوا خیر و خوشید.